Dobar dan, poštovani gledalci, moje ime je Dušan Aničić, a vi gledate još jedno izdanje emisije Nauka i misterije Balkan u produkciji Balkan Info. Sa nama danas je gospodin Branko Čičić, inače učitelj joge, savjetnik za Maharishi, Ayurvedu i aromaterapiju i sada već učitelj tehnike transcendentalne meditacije kojom se evo već bavi 50 godina. Gospodine Čičiću, dobar dan i dobrodošli u naš studio. Gospodine Čičiću, u ovoj emisiji ćemo se dotaći raznih tema, naravno pre svega temama Ayurvede i aromaterapije, dotaći ćemo se i Veda i joge, ali evo kada pričamo o transcendentalnoj meditaciji, s obzirom na to da ste vi učitelj, da li može transcendentalnom meditacijom da se reši ishod i završetak aktuelnog ukrajinskog rata? Za početak da čujemo to. Ovo je vrlo zanimljivo pitanje i hvala vam što ste upravo počeli sa najtežim i najznačajnijim pitanjem našeg današnjeg razgovora. I u jednoj reči, da, tehnika transcendentalne meditacije, njeni napredni oblici, TEM Siddhi program, uključujući jogijsko letenje, imaju u sebi potencijal da za vrlo kratko vreme razreše, u potpunosti razreše krizu koja nije samo ukrajinsko-ruska, to je sukob koji se odvija na teritoriju Ukrajine, ali to je rat globalnih razmera u kojem je uključena celokupna svetska zajednica. Zajednički neprijatelji i ruskog naroda i ukrajinskog naroda i naroda koji žive na tlu Evrope, na tlu Severne Amerike, na tlu Azije, jeste isti i to je kolektivni stres. Svi sukobi u svetu, svi konflikti, svi ratovi bez izuzetka nastaju, izbijaju kao posljedica gomilanja stresa u kolektivnoj svesti. I kada to postane neizdržljivo i kolektivni stres treba da se razreši, ovo je jedan od najgrubljih načina na koji se kroz bol, patnju, razaranje, taj ogromni stres u kolektivnoj svesti razrešava. Stres je posljedica kršenja prirodnog zakona, života ljudi koji svakog dana u toku celokupnog života sistematski, nesvesno, nekad i svesno, krše zakone prirode, čija je osnovna svrha podupiranje evolucije individualnog i društvenog života. I kada taj kolektivni stres poraste, on se manifestuje kao sukob u porodici, kao sukob na radnom mestu, kao konflikti unutar jednog društva između različitih segmenata interesnih zajednica unutar društva, sukobi, konflikti između naroda koji u krajnjoj liniji mogu da prerastu i kao što vidimo prerastaju u oružani sukob. Najgora forma oslobađanja stresa. To isto oslobađanje stresa, odnosno oslobađanje stresa na nivou kolektivne svesti, moguće je sistematski prema više od 60 naučnih istraživanja, od toga 24 istraživanja, u nauci se oni nazivaju peer-reviewed papers, dakle naučni radovi koji su recenzirani od naučnika najvišeg ranga, odnosno istog ranga kao i onog koji su ga pisali, koji potvrđuju nedvosmisleno, sasvim jasno da se unutar nekoliko nedelja može zaustaviti svaki sukob i povećanjem grupe eksperata za stvaranje koherencije u kolektivnoj svesti u potpunosti razrešiti u interesu i na puno zadovoljstvo svih strana koje su uključeni u sukob. Za razrešenje jedne ovako duboke krize koja je svetska, koja nije lokalna, ona se trenutno pre svega manifestuje na jednom ograničenom teritoriju. Ukrajina je velika zemlja, ali uključuje sve velike globalne igrače i ne samo njih. Svako od nas pojedinačno, kada krši zakone prirode, u izvesnoj meri doprinosi
prolongiranju i intenzifikaciji tog sukoba koji može izbiti u nešto najgore što nam se ikada desilo u istoriji, poznatoj istoriji ljudske civilizacije. Ta vrsta stresa koji je uzrokovao ratni sukob koji se odvija na teritoriju Ukrajine, ta ista vrsta stresa donosi nered u našoj vlastitoj fiziologiji, u našoj vlastitoj svesti. Danas nauka zna da preko 75%, možda 80% svih bolesti zbog kojih se čovjek, pojedinac, javlja svom lekaru jesu psihosomatske tegobe, psihosomatske bolesti, dakle bolesti koje imaju svoju psihološku manifestaciju ili svoju fizičku manifestaciju u vidu nesanice, glavobolje, migrene, anksioznosti, depresije od koje pati gotovo čitava populacija, do različitih fizičkih poremećaja kao što je visok krvni pritisak koji je osnovni prekursor srčane bolesti, srčani udar, moždani udar, bronhijalna astma, čir na dvanaestopalačnom, čir na stomaku, različite vrste kožnih obolenja, autoimunih obolenja su u velikoj meri kao osnovni etiološki faktor uzrokovane faktorom psihičkog stresa. A stres nastaje s jedne strane preopterećenja, prevelikih zahteva na naš mentalni i fizički sistem i s druge strane kroz kršenje dnevne rutine, prirodne dnevne rutine, kroz pogrešnu ishranu koja nije primerena našem fiziološkom statusu, kroz jedenje u nevreme, kroz udisanje vazduha koji nije čist, kroz pijenje vode koja nije čista, kroz odlazak na počinak kada to više nije vreme, kroz kasno buđenje, kroz konflikte koje imamo sa članovima naše najbliže porodice, kroz sukobe koje doživljamo na porodici, ne zato što je kolega ili koleginica, što su loši ljudi. Oni imaju neki svoj stres, svoje neke vlastite tegobe, probleme koji se onda prazne pokušavaju razrešiti na svakom mestu, pa i na radnom mestu. Ne zato što je taj šef naprosto neko ko voli da kinji ljude. On nije u sebi zdrav. On nije u sebi normalan. On ne živi punu vrednost svog ljudskog potencijala koji podrazumeva realizaciju naših najboljih osobina. Ono što su tvorci humanističke orijentacije u psihologiji nazvali samoostvarenje ili samorealizacija, potpuno ostvarenje fizičkog i mentalnog zdravlja, potpuno ostvarenje svih naših kapaciteta, sposobnosti, svega onog što predstavlja inherentnu svrhu, smisao života, koja se u vedskoj tradiciji naziva prosvetljenje. Prosvetljenje nije neki mistični izraz za neko mistično iskustvo. To je nešto, to je najnormalnije, najprirodnije stanje zdravlja, fiziologije i našeg uma, koja je rezultat punog razvoja svesti i koja se zasniva na savršenom funkcionisanju svakog dela naše fiziologije i nervnog sistema. I život u prosvetljenju, dakle normalan život, podrazumeva pun sklad naših misli i akcija sa prirodnim zakonom, sa evolucijom snagom prirodnog zakona. I takav život je prirodno evolutivan, ne samo za nas, nego i za naše celokupno okruženje. I on rezultira u ispunjenom životu, u življenju pune vrednosti i smisla života. I to je vrednost koju mi razvijamo kroz tehniku transcendentalne meditacije. To je jedna vrlo jednostavna, laka, nenaporna, prirodna tehnika koja se praktikuje 2 puta dnevno po 20 minuta ujutro
i posle podne udobno sedeći ovako kao što mi sedimo zatvornih očiju, ne zahteva nikakve posebne pripreme, ne zahteva nikakvu promjenu u načinu života, ne zahteva nikakvu promjenu u ishrani, ne zahteva nikakvu promjenu u uverenjima. Ona samo zahteva inkorporiranje ta dva kratka perioda od 15-20 minuta ujutro i uveče i taj kontakt našeg budnog uma sa svojim finim nivoima razvoja, dok ne transcendiramo, dok ne zađemo iza. Transcendirati znači zaći iza, izaći izvan nečega ili iznad nečega. I to izvan jeste osnovno stanje naše svesti, koje samo po sebi nije aktivno, ali izvor svih aktivnosti našeg uma, znači svih osjećanja, funkcija intelekta, mišljenja, percepcije. Čista transcendentalna svest je ona koja aktivira život u nama, život našeg tela i život našeg uma. Jedno vrlo prirodno stanje, vrlo prijatno, vrlo ugodno, koje svaki čovjek može iskusiti od tih 15-20 minuta. To je istovremeno stanje potpunog reda. To je stanje iz kojeg je nastala cela pojavna kreacija, ne kao rezultat naše individualne akcije. Čista svest je zajednička za sve ljude. Ona je izvor celokupne pojavne kreacije, celokupnog svemira, celokupna evolucija svemira ima svoje poreklo u iskustvu čiste ili transcendentalne svesti. Jedan psiholog, on je osnivač psihofizike, Gustav Fechner, koji je živeo u 19. veku i smatra se jednim od rodonačelnika eksperimentalne psihologije. On je imao iskustvo, direktno, neposredno iskustvo te čiste transcendentalne svesti koje on nazvao univerzalna svest ili opšta svest, generalna svest koja je zajednička svim ljudima, i u nastojanju da objasni šta je to, šta je ta univerzalna svest koja upravlja našom celokupnom mentalnom aktivnošću, ne samo našom, nego svih drugih ljudi, svih živih bića. On je rekao, to je kao kad odete na more i vidite jedan veliki broj izolovanih ostrva. Ona spolje izgledaju pojedinačna. Međutim, ako biste isušili na neki način okean ili more, vi biste vidjeli da su sva ta ostrva povezana na jednom dubljem nivou, na najdubljem nivou, i da su oni samo projekcija tog polja na površini pojavne stvarnosti. Tako i naš individualni um, svačiji um, imamo zajednički izvor. U Vedama ima jedna predivna izreka koja kaže Vasudaiva Kutambakam, znači ceo svet je moja porodica. Svi smo mi jedna familija i svi dolazimo iz istog izvora i svi se vraćamo u isti izvor. I taj izvor jeste čista transcendentalna svest, izvor neograničenog reda, izvor neograničene inteligencije, izvor neograničene kreativnosti, izvor celokupnog dobra, sveg dobra, sve što je dobro, sve što je istinito, sve što je lepo ima izvor u čistoj transcendentalnoj svesti. Platon, Sokrat su nazivali to dobro sa velikim D kao izvor svega koje upravlja evolucijom našeg života prema ostvarenju tog vrhunskog dobra kao krajnjeg smisla života. U različitim periodima, različiti filozofi koji su ili intuitivno naslućivali da postoji nešto što je zajedničko, ne samo svim ljudima, nego celokupnoj egzistenciji, a kasnije fizičarima, počevši od Einsteina koji je uveo prvi taj koncept jedinstvenog polja. On je tragao za njim, težio, on je slutio da u osnovi svih sila i materijalnih čestica u prirodi mora biti jedno jedinstveno polja iz koje izlazi čitava ova vidljiva stvarnost. U to vreme teorijska fizika i matematika nisu bili dovoljno
razvijeni da bi on ostvario svoj cilj. Njegova je misao, izvorna misao, originalna misao njegove. Onda kasnije tokom decenija fizičari su se sve više i više približavali jednoj dobroj jednačini jedinstvenog polja, koja opisuje način na koji se jedinstveno polje razvija u ovu raznovrsnu, raznoliku pojavnu stvarnost. I vrlo je zanimljivo da su neki od vodećih fizičara, kao što je recimo Max Planck, on je osnivač kvantne mehanike, on je rekao: ja smatram svest primarnom, a materiju smatram derivatom svesti. Dakle, materija je sazdana od svesti. Sve je svest. Ne postoji ništa drugo nego što je svest. I Maharishi i celokupna vedska tradicija iz koje on dolazi definiše stvarnost kao svest u kretanju. Maharishi i njegov nastavljač, dr. Tony Nader, su zajedno otkrili i locirali vede i vedsku književnost u ljudskoj fiziologiji. Vede su, imamo 4 vede: Rigveda, Samaveda, Atharvaveda, Yajurveda i 36 drugih grana vedske književnosti. I sve one imaju svoj teoretski deo i sve one posjeduju tehnologije koje su u krajnjoj instanci tehnologije svesti, koji imaju za cilj da obogate čovekov život i da ubrzaju njegov razvoj kao ono što smo na početku nazvali prosvetljenje za svakog pojedinca i nepobedivost za svako društvo. Jel možete samo ukratko da objasnite našim gledalcima šta nas uče svake od tih grana veda? To bi zahtevalo jednu celu emisiju, ali možemo pomenuti jednu ili dve od tih tehnologija. Na primjer, postoji nešto što se zove Vastu vidija, nauka o pravilnoj orijentaciji zgrada, proporcijama u skladu sa prirodnim zakonom koji u praktičnom smislu podrazumeva orijentaciju kuća u odnosu na kardinalne strane sveta, s time da je ulaz u zgradu idealan čist istok ili čist sever. On uzima mnoge aspekte zemljišta u obzir, kao što je kvaliteta tog zemljišta, brda, vreme kada sunce izlazi na horizontu, nije isto u ravnici, nije isto u planinama, raspored reka, drugih vodenih tela, mnogo aspekata, unutrašnji položaj prostora, kuhinja bi trebala da bude na jednom mestu, blagovaona tamo gde jedemo, na drugom mestu, soba za dnevni boravak na 3., prostor za spavanje na 4., soba za meditaciju na tom i tom mestu, kupatelji i tako da. To je recimo jedna od tehnologija i ona je jako dragocena. Ayurveda, o kojoj ćemo, nadam se, imati prilike govoriti, nauka o životu. Ayurveda znači nauka o životu. Ayus, život, veda znači znanje. Znanje o životu, to je Ayurveda. I ima tako jako velik broj tih pojedinačnih tehnologija, 6 sistema indijske filozofije koje se odnose na razvoj opet specifičnih vrednosti našeg života. Yoga je, na primjer, jedan od tih segmenata. On nam je bliska kroz toliko mnogo različitih škola. Znači, yoga nije deo Ayurvede? Ona je... Sve te nauke su između sebe i sve te prakse su između sebe povezane. Idealno je koristiti jogu u vastu prostoru. Joga koja nije samo sistem yoga asana, položaja joge, kako ih mi danas nalazimo u različitim školama, centrima joge, wellness centrima i tako dalje. Joga je mnogo više od toga. Možda ćemo imati vremena da se pozabavimo u drugom delu emisije. Onaj vrlo značajan segment Ayurvede i tehnologija koje Ayurveda implementira u razvoju savršenog zdravlja. Ona opet ima svojih barem 20 različitih modaliteta, od kojih je joga jedan. Pri tome, joga je blagorodna za Ayurvedu,
Ayurveda je jako blagorodna za vežbače joge, za ljude kojima je namenjena, razvija zdrav zdravo telo, što je osnova za dobro izvođenje jogasana i sve druge prakse joge. Jasno, nego sam čisto hteo da pojasnite, ako se Ayurveda bavi, znači, naukom o životu, kako da živimo, kako da se hranimo, kako da vežbamo, kada da spavamo i tako dalje, ove druge 3 vrste jogi koje ste spomenuli, čime se one bave? Ukratko, samo čisto da naši... Evo, pomenuli smo nekoliko njih. Postoji nešto zove Dhanurveda, nauka o stvaranju nepobedivosti u ličnom i kolektivnom životu. I jedna od tih tehnologija je TEM Siddhi program. I možda je ovo dobar trenutak da pogledamo kratak klip, otprilike minut i nešto, koliko traje. Evo sada ide klip. Da. Na ovom klipu vidimo jednu grupu jogijskih letača. Ovo je prva faza jogijskog letenja, opisana u Yoga sutrama Maharishi Patanjalija, koja podsjeća na žablje skokove. Sljedeća faza koju ovdje ne vidimo jeste levitacija u slobodnom prostoru i treće, idealno, slobodno kretanje kroz prostor. To je jedan od TM Siddhija. Siddhi znači savršenstvo. TM Siddhi znači angažovanje ukupne vrednosti prirodnog zakona za realizaciju i ispunjenje bilo koje misli. U ovom slučaju to se odnosi na silu gravitacije i kao što ćemo kasnije vidjeti u jednom od slajdova, TEM Siddhi program omogućuje najviši stepen koherencije u našem mozgu. U trenutku kada se telo odvaja od podloge, koherencija između leve i desne hemisfere maksimalna, gotovo 100%. I ona se ne javlja ni u jednom drugom slučaju, ni u jednoj drugoj tehnici. Ne postoji to iskustvo van ove prakse koji omogućuje tu savršenu koordinaciju između leve i desne polutke i potpunu koordinaciju između uma i tela, gde telo se pokreće i izdiže iznad zemlje na samu misao, na samu pomisao sutre, odnosno odgovarajuće tehnike koja izaziva pojavu jogijskog letenja. Zašto je to važno? Ta vrsta koherencije, ta vrsta sklada se zasniva na jednom dubokom unutrašnjem miru koji postižemo prethodno vežbom tehnike transcendentalne meditacije. Ona omogućuje iskustvo finih stanja misaone aktivnosti dok ne iskusimo najfiniju vrednost misli, ne transcendiramo je i se stiša u to svoje osnovno stanje, to je iskustvo čistog ja, čistog sopstva, gde je svest potpuno budna, svesna same sebe, ali bez percepcije materijalnih objekata. Jasno. I opet, zašto je to dragoceno? U tom stanju koherencija u našem mozgu je najveća i ona se prenosi na polje kolektivne svesti. I taj mir koji mi stičemo tokom vežbe transcendentalne meditacije, a najviše tokom iskustva jogijskog letenja, se prenosi u polje kolektivne svesti, bez obzira da li je to porodica, pa je to porodična kolektivna svest, ima 7 nivoa kolektivne svesti, ili je to možda naselje u kome živimo, grad, ili je to neka provincija, regija, ili je to naša nacija, ili je to kontinent, ili je to globalni svet. I zato svaka promjena u nama izaziva neposredno promjenu u kolektivnoj svesti. Ona se manifestuje u životima drugih ljudi. I isto tako, sve što se dešava u kolektivnoj svesti, ne samo našeg neposrednog okruženja, nego kolektivne svesti sveta, se prelema u našoj vlastitoj fiziologiji. Vi ste sigurno imali iskustvo da prolazite recimo ulicom i prolazite pored neke kuće i osjećate nešto lepo, nešto privlačno. Volite da prođete tu, da prijatno vam je. I onda odete u neku drugu ulicu, zađete iza ugla i ne osjećate se više tako dobro i ova kuća mi se ne dopada. I to je nešto što
taj prostor, što ljudi koji žive u tom prostoru zrače i što vi osjećate i vi se pitate da li ja to umišljam ili je to nešto stvarno. Međutim, to je stvarno. To je stvarno. Mi imamo to iskustvo, imamo preko 60 naučnih istraživanja koja pokazuju, recimo, ovo je fascinantno, recimo u gradovima gde 1% ljudi praktikuje tehniku transplantacije, to su obični, normalni ljudi, dolazi do značajne redukcije u stopi kriminala. U prvoj studiji koja je rađena 74. godine, mislim da je objavljena, 22 grada su poređena, 22 grada gde smo imali 1% ljudi koji praktikuju tehniku, te mi 22 grada gde nema. I pre nego što su ovi gradovi eksperimentalni dosegli procenat od 1%, kriminal je bio isti, otprilike 8,3% je na godišnjem nivou kriminal rastao svake godine za toliko. Onog časa kada je broj ljudi koji praktikuje tehniku transfer meditacije u tim sredinama dosegao 1% ili više, kriminal je počeo da pada u proseku 8,2%, što je činilo na godišnjem nivou razliku od 16,5%. I u toku nekoliko narednih godina, koliko je istraživanje praćeno, kriminal je rastao u gradima gde nemamo taj broj, odgovarajući potreban broj ljudi koji praktikuju tehniku transfer meditacije za 8,20% i padao za 8,3% u sredinama u kojima je taj broj dostignut. Međutim, ima nešto mnogo, mnogo bolje. Nekoliko godina kasnije je utvrđeno da nije čak potrebno da imamo 1%, dovoljno da imamo kvadratni koren iz 1% populacije, da se ta promjena izazove. Kasnije su rađene istraživanje i drugih vrednosti, ne samo kriminala, recimo broj bolesnih, potrošnju alkohola, potrošnju duvana, korištenje droga. Imate jedno istraživanje koje je vezano samo za efekat grupne prakse transfer meditacije na korištenje droga. Ljudi, to su zdravi ljudi, normalni ljudi koji rade taj program transfer meditacije, TMCD programa, to su napredni programi transfer meditacije. Dolazi do redukcije upotrebe droga u čitavom društvu. Zato što stres koji se nalazi u osnovi potrebe da se uzima neko stimulativno sredstvo da bi se čovjek osjećao bolje, to nestaje, to se gubi i nema više potrebe. Vi meditirate, neko drugi je zdravi zbog toga. Vi ste naravno najzdraviji, vi ste zdravi i najzdraviji, ali neko drugi također postaje zdravi samo zato što ste vi u njegovoj blizini. I to je eksperiment koji, jedan od mnogih, koji je jedan od najboljih u istoriji sociološke nauke. 1993. godine, i pogledat ćemo slajd dok ovo pričamo u Sjedinjenim Američkim Državama, rađen je takozvani nacionalni demonstracioni projekat, gde je oko nešto više od 5000 ljudi je učestvovalo u tom projektu u Washingtonu, međunarodnoj prestonici kriminala, ne govorimo o politici, nego o ovom kriminalu, gradskom kriminalu koji je svuda prisutan. I trajao je skoro 8 nedelja. I ljudi koji su dizajnirali istraživanje su dali hipotezu da će doći do pada kriminala u tom periodu od nepunih 8 nedelja 20%, što je nemoguće, mislena imenica. Tim više što je to leti, kada kriminal prirodno raste, jer je vruće, ljudi su napolje i noću hodaju i naprosto su izloženi svakojakim vrstima iskušenja i izazova. I to je najavljeno novinama, svim medijima, to je također najavljeno Vašingtonskoj policiji. Rečeno je, pazite, sad će doći u ovom periodu do pada kriminala i mi ćemo to izazvati taj efekt. To nije zato što ćete vi promeniti vašu politiku, uvesti nove snage, veću bezbednost i tako dalje. Ne, to će biti rezultat onoga što ćemo mi uraditi. I onda je angažovana grupa, nezavisna grupa naučnika koja nikakve veze sa projektom nema, osim da prati dizajn studije i metodologiju koja se koristi u istraživanju. I
Takođe, mediji su kontaktirali šefa Vašingtonske policije i pitali su ga šta vi očekujete od ove aktivnosti. On se bio jako prijatan, ali se nasmeo i rekao da, kriminal će pasti ako u julu padne sneg. Sneg nije pao u julu, ali kriminal pao više od 23%, skoro 25%. I s ovim završamo. Tako nešto se moglo desiti samo u 1 naspram 10 na minus 19. I to je jedno od najrigoroznijih istraženja koje je rađeno u istoriji nauke, koje nedvosmisleno potvrđuje kauzalnu vezu između grupne prakse, transcendentalne meditacije i mira u jednom društvu. Interesantno je. Sad ja bih se samo vratio, malo smo se udaljili od moje inicijalne teme, ali nema veze. Samo bih se vratio kada smo pričali o ratu u Ukrajini. Šta je to što vi, kao društvo koje se bavi transcendentalnim meditiranjem, ne samo u Srbiji, nego širom sveta, ili šta mi, eto, koji se uopšte ne bavimo transcendentalnom meditacijom, na osnovu ovog primjera koji ste sada naveli vezano za smanjenje stopu kriminala, znači šta je to što mi možemo svi da uradimo da, eto, rat u Ukrajini prestane? Mi pojedinačno možemo da naučimo da vežbamo transcendentalnu meditaciju i da taj mir razvijamo u sebi i na taj način, na najbolji mogući način doprinesemo miru između Rusije i Ukrajine, miru na globalnom nivou. Međutim, intervencija koja bi bila neophodna da taj rat što pre stane, uključuje prvo nekoliko hiljada jogijskih letača smeštenih bilo gde. To može biti u Rusiji, to može biti u Ukrajini, to može biti na granici tih zemalja, što bliže to bolje. Da bi rat stao, da bi se stavovi zaraćenih strana i svih onih koji su involvirani u sukob, jer to nije samo rat između Ukrajine i Rusije, da bi se ti stavovi o rešenju i trajnom miru približili i naravno nakon toga formirati grupu od najmanje 10.000 jogijskih letača bilo gde u svetu, jer je ceo svet uključen u ovaj sukob. Mi to vidimo svakog dana, čitamo, slušamo. Zato što su vlade svih zemalja, bez izuzetka, izraz kolektivne svesti naroda koji predstavljaju. Stres u kolektivnoj svesti jednog naroda čini akcije jedne vlade agresivnim. Bilo koje, apsolutno bilo koje i apsolutno bilo gde. Svako ko podržava rat bilo gde, to radi zato što je stres u kolektivnoj svesti društva koju ta vlada predstavlja, koju taj premijer predstavlja, koju taj kralj predstavlja, koji taj predsjednik predstavlja, narasla do te mere da izbija u jednom nekoherentnom, nesređenom mišljenju koje vodi u konflikt i sukob između naroda. I pošto je ceo svet uključen, a nas je negde danas oko 9 milijardi, potrebno je negde između 9 i 10.000 jogijskih letača bilo gde na planeti. To može biti u Indiji, to može biti u Rusiji, to može biti u Ukrajini, to može biti u Evropi, bilo gde, u Bosni može biti, bilo gde. I jedna takva grupa će biti blagodat pre svega, ne samo za narod, za zemlju u kojoj se formira, nego za ceo svet. I mi unutar nekoliko nedelja od formiranja jedne takve grupe na osnovu iskustva, praktičnog iskustva i na osnovu naučnih istraživanja, možemo biti siguran da će rat u Ukrajini, koji se vodi sada u Ukrajini, ne samo stati, nego doneti razrešenje kojim će biti zadovoljena i Ukrajina, i Rusija, i Evropska zajednica, i Sjedinjene Američke Države, i Kina, i Indija, i svi narodi koji čine ovaj prelepi svet u kome zajedno živimo. Dakle, tih nekoliko hiljada jogijskih letača, da li oni
treba da meditiraju u isto vreme ili samo treba da postoji? Da, vrlo fino pitanje. Da, trebaju apsolutno da meditiraju u isto vreme i na istom mestu. Aha, znači oni bi se morali koncentrisati kao što se vojska koncentriše. Tako je. I tako nešto je moguće, ima veći broj načina na koje je to moguće uraditi. Najlakše je to uraditi kroz institucije države, recimo kroz policiju, kroz vojsku, zato što su ti ljudi već plaćeni, oni su već na okupu i njih je vrlo lagano lokalizovati 2 sata prepodne i 2 sata poslepodne u jednoj takvoj misiji. Ne treba dodatnih troškova, treba i možda sunđeri za letenje, neki zajednički krov i to je sve. Ti ljudi se ne odvajaju od svog posla, od svoje porodice, od svojih životnih obaveza, navika, nego unutar svog radnog vremena mogu da urade sve što je potrebno da bi se donao mir. Ali ne zaboravite da ljudi koji rade, evo ako ćemo na primjeru Srbije, nisu na dovoljnom nivou svesti ljudi koji rade u policiji konkretno. Tako da malo bi verovatno njima bilo smešno da im neko kaže ajde sad sedite tu i ćutite 2 sata. Sigurno, vi ste sigurno pravi. To nije samo u pitanju Srbije, nego planetarno. Postoje zemlje u Južnoj Americi kao što su recimo Peru, kao što je recimo Kolumbija, koje su uvele u Ekvador, koje su uvele u svoje oružane snage, u svoje policijske snage, u svoje bezbednosne snage, tehniku transfer meditacije i te napredne tehnike. Dobro ste, dali ste mi šlagvort. U Kolumbiji je vođen građanski rat, 52 godine je trajao. 52 godine. I onda smo mi prišli predsjedniku Juanu Manuelu Carlosu, tadašnjem predsjedniku, i rekli mu, probajte vi prvo. Uverite se kako to funkcioniše u vašem životu i u životu vaših saradnika koji žele dobrovoljno da počnu s ovim programom, da vide šta je to i kakve efekte ima. I onda ako vam se to dopadne, ako vam se učini da to vredi, hajde da implementiramo to i da napravimo velike grupe jogijskih letača u zemlji. I to će zaustaviti građanski rat. I to je i urađeno. I građanski rat je nakon 52 godine pokušaja svih mogućih posrednika, misija, stao. I Juan Manuel Carlos je dobio Nobelovu nagradu za to što je uspeo da prvo zaustavi građanski rat i taj mir traje do dana današnjeg. Ima naravno i te koliko problema i dalje, ali ono što je najgori, najređaviji izraz kolektivnog sredstva, a to je rat, to je ubijanje, to je razaranje, uništavanje života, to je prestalo za nekoliko meseci od kad su te grupe implementirane. I u tom smislu isto stvar je moguće uraditi kod nas u Srbiji. Imamo vrlo pametne policajce. Ja poznajem jedan broj ljudi iz privatnog života, vrlo inteligentni, vrlo obrazovni ljudi sa visokom svešću. Siguran sam da i u našoj armiji postoje takvi ljudi i da je na oficirskom nivou jako velik broj njih koji će lako razumeti ovo o čemu mi danas govorimo. I u tom smislu ja bih apelirao na predsjednika Vučića da u ovim prelomnim trenucima za svet u kojem su naša zemlja i vi izloženi nepojmljivim pritiscima, da se odreknemo suvereniteta na delu svoje istorijske teritorije. Ja vas molim da razmotrite ovo o čemu mi danas u ovoj emisiji govorimo. Vi ste dobro informisan čovjek i siguran sam da će vas neko već obavestiti o ovome o čemu smo mi danas govorili. I formiranje jedne stalne grupe od svega 500 jogijskih letača će biti dovoljno da se taj pritisak ublaži, znatno ublaži i približi stavove o rješenju kosovske krize. Vi ste također svesni ponovo više nego bilo ko da je Kosovo jedno od geostrateških planetarnih područja u kojem se sukobljavaju interesi super sila.
I te vlade, baš kao i vlada naše zemlje, su vođenje kolektivnom svešću naroda koje predstavljaju, to smo već kazali. Iz tog razloga za mirno i potpuno rešenje kosovske krize koje će zadovoljiti sve uključene strane. Biće potreban znatno veći broj stručnjaka za stvaranje koherencije u kolektivnoj svesti, baš kao i u slučaju Ukrajine, odnosno sukoba koji se odvija u Ukrajini. Mi predlažemo da to bude 10.000. Imat ćemo sigurno rešenu krizu i što će omogućiti investicija u jedan takav program je neznatan u odnosu na patnju i srpskog i albanskog naroda i svih nas koji živimo na ovom području. A oni mogu i danas i sutra da žive u jednom potpunom skladu, obogaćujući jedni druge, podržavajući jedni druge, živeći u savršenom miru i harmoniji. I to je moj apel vama i vašim najbližim saradnicima. Možemo to raditi, ne košta skoro ništa u odnosu na sve ono što trpimo kao posljedicu višedecenijske krize. I vi možete biti taj naš Juan Manuel Carlos koji će, Bože zdravlja, dobiti Nobelovu nagradu za mir, jer je konačno i za sva vremena rešio pitanje kosovske krize. Eto, svaka čast gospodine Čičiću na konstruktivnom predlogu. Nadamo se da će neki ljudi prepoznati ovo i možda vam se javiti. Sada, znači ono što vi propagirate, odnosno predlažete, jeste 500 ljudi koncentrisanih na jednoj tački u određenom trenutku. Sada, moje pitanje glasi, koji je efekat sada? Ti ljudi će se okupiti 20 minuta ujutru, 20 malo više, 2 sata ujutru, jer su napredne tehnike u pitanju. Za šire narodne mase, da tako kažem, odnosno za veće podneblje. Sada, interesuje me koji je efekat, vremenski efekat trajanja jedne takve seanse. Znači, koliko bi ti ljudi morali da budu zajedno na jednom mestu, ja? Tako je, da bi se došlo do trajnog, a ne kratkotrajnog efekta. Vrlo lepo pitanje, hvala vam, vrlo praktično. Odnos između kolektivne svesti i individualne svesti dinamičan. I kako se mi menjamo, tako menjamo kolektivnu svest i kako se kolektivna svest menja, tako menja nas. To je razlog zašto, ukoliko želimo da taj efekat bude trajan, mi trebamo da imamo trajnu grupu. Oni treba da budu stalno prisutni, svo vreme prisutni, da bi taj uticaj koherencije u kolektivnoj svesti mogao da dovede do željnih rezultata. Prvi rezultati bi bili smirenje kosovske krize. Drugo, smanjenje pritiska na Srbiju i predsjednika države lično. Treća stvar koja bi se vrlo brzo osjetila, znači nakon nekoliko nedelja, ponavljam, nakon nekoliko nedelja, 3-4 nedelje najviše, drastičan pad kriminala u društvu, drastičan, vidljiv. Naša policija ima statistike o kriminalu po različitim kategorijama, dakle po svim ili po većini kategorija došlo bi do drastičnog pada u stopi kriminala. Druga stvar ili sljedeća stvar koja bi se desila jeste, i to će vam biti ovako najneobičnije, smanjenje inflatornih kretanja i poboljšanje ekonomskih trendova, poverenje investitora, poverenje naroda u državu i ekonomski ambijent bi porastao do te mere da se to osetno registruje u poboljšanju ekonomskih trendova društva. Sljedeća stvar, poboljšanje kolektivnog zdravlja. Mi imamo jedno istraživanje, to je rađeno na grupi od 2600 ispitanika jedne osiguravajuće kuće u Sjedinjenim Državama, zove se Blue Shields and Silver Cross, koje je pokazalo da kod ljudi koji praktikuju transcendentalnu meditaciju dolazi do dramatičnog pada u stopi obolevanja u 16 različitih kategorija bolesti, 17 je ukupno istraženo. Recimo,
bolesti srca se smanjuju preko 80% kod ljudi koji praktikuju tehniku transfer meditacije. Mortalitet se smanjuje za nešto manje od 50%. To je ogromna promjena, ogromna ušteda, ogroman efekat na zdravlje celokupne zajednice. Broj tumora svih vrsta se smanjuje za 55% i tako dalje i tako dalje. Jedina kategorija gdje nije došlo do promjene u korištenju zdravstvenih usluga bila je odlazak na porođaj, ali to nije bolest, to je jedno zdravo stanje. Jedna vrsta zdravstvene usluge da, i to je sasvim normalno da je isti ili čak bolji nego što je inače. Ovo je bilo na nivou individualne prakse transfer meditacije, ali kao što se sjećate, mi smo kazali da grupna praksa utiče na globalno društvo, ne samo na pojedince koji praktikuju, na njih najviše, ali na celokupno društvo, i da se tu smanjuje broj prijema u bolnice, da se tu smanjuje potrošnja alkohola, da se tu smanjuje broj psihijatrijskih poziva, da se tu smanjuje zloupotreba droga. Dakle, kompletan, celokupan kvalitet života u svakom aspektu pojedinačnog i društvenog života bi poprimio evolucionarni smer. I trajao bi sve dotle dok postoji grupa. U onom velikom istraživanju koje smo pomenuli ranije, nakon završetka tog Vašingtonskog projekta, ljudi su morali ići kući, jer to su obični normalni ljudi zaposleni, oni su sami platili da bi došli i učestvovali u tom projektu, putovali su iz celog sveta, oni morali da se vrate svojim kućama. Nakon nedelju do 2 dana trend se vratio na uobičajenu stopu. Mi smo to napravili da bi demonstrirali, zato se zove nacionalni demonstracijni projekat, da možemo, ako postoji interes, odnosno interes društva postoji, ako postoji zainteresovanost vlade, oni koji odlučuju, da možemo u bilo kom trenutku učiniti od svakog društva, od svakog globalnog društva stvaran raj na zemlji. Jasno. Sada, ove istraživanja koje ste vi spomenuli, pretpostavljam da su ona vođena od strane ljudi koji se bave tradicionalnom meditacijom iz, da kažem, vaših krugova. A kako na te rezultate istraživanja gleda naučna zajednica i neki, da kažem, zapadni naučnici kojima meditacija prvo nije bliska, a drugo ljudi kojima možda i duhovnost nije bliska? Kako oni gledaju na ta istraživanja? Jako dobro pitanje, kao i sva u ovoj emisiji. Vidite, do danas je napravljeno više od 650 istraživanja o efektima tehnike transcendentalne meditacije. 650 je jako velik broj o svim aspektima individualnog i kolektivnog života. Dakle, od onog na nivou DNK do različitih fizioloških promjena, elektroencefalografskih promjena u funkcionisanju našeg mozga, u biohemiji krvi, u različitim psihološkim parametrima. Tehnika transfer meditacije redukuje anksioznost, redukuje depresiju, razvije inteligenciju i nakon onog perioda za koji se pretpostavljalo da predstavlja biološku granicu njenog rasta. Nije više granice 24 godine. Ranije smo imali između 16 i 24 godine inteligencija završava svoj razvoj, pa onda ima jedan plato do otprilike 35 godine, pa onda polako to pada. Međutim, danas znamo da inteligenciju možemo da razvijemo tokom celog života, da pamćenje možemo da razvijemo tokom celog života. Demencija nije nužna pratilja starosti. Mi možemo pamćenje i inteligenciju da razvijemo do duboku starosti. Tehnika transcendentalne meditacije to čini, to radi. Ona razvija ličnost u smeru sve većeg i većeg samoostvarenja. I tih 650 istraživanja možete vidjeti na ovom grafiku od 8 tomova naučnih istraživanja koja su rađena na 219 različitih naučno-istraživačkih institucija ili univerziteta u 35 zemalja sveta. I recenzirana su od naučnika istog ranga. Svi ti podaci su proverljivi i ovo istraživanje koje smo imali u Vašingtonu,
ono je rađeno na bazi javnih podataka. Vi možete retrospektivno da odete u godinu koja je to rađeno, 93. i naprosto vidjeti. Svako ko zna statističke metode, to je analiza ovih vremenskih serija, se koristilo u ovom istraživanju, jedna od, može vrlo lagano vidjeti da je samo u tom periodu došlo do tako drastičnog pada kriminala. Sad, kako naučna zajednica gleda? Postoje ljudi koji su prirodno zainteresovani i kažu, aha, ja bih volio da saznam više o tome, onda oni pogledaju, vide, zaustave se na tome ili kažu, ja bih možda volio također da napravim jedno takvo istraživanje. Mi smo imali u Novom Sadu 80. godina dr. Slobodan Racki, psihijatar, vrstan psihijatar, je radio istraživanje efekata tehnike transcendentalne meditacije na visok krvni pritisak i 40 ispitanika je bilo od 18 godina do preko 80. I sad se pita 18 godina, kako 18 godina visok pritisak? To su deca iz jedne elitne gimnazije, gde su sva deca odlični đaci i gde je kompetitivnost izuzetno, rivalstvo izuzetno naglašeno i ta deca su pod konstantnim stresom da moraju da budu najbolji, da moraju da budu savršeni, da svi moraju biti odlikaši i jedan broj dece odreaguje kroz psihosomatsku neravnotežu koja se u ovom slučaju ispoljavala kao visokrvni pritisak i isto tako 40-ak i nešto više ispitanika koji nisu praktikovali transcendentalnu meditaciju, imali su slične vrednosti i na sličnoj terapiji su bili visokog pritiska i mogu vam reći da za svega 3 meseca njihov pritisak se potpuno normalizuje. Već nakon prvog meseca, ali onda se održavao do kraja istraživanja koje je trajalo 3 meseca i to istraživanje je objavljeno u časopisu, našem domaćem časopisu Psihijatrija danas, Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Vrhunsko istraživanje, zaista izuzetno, i koje se potpuno podudara sa rezultatima svetskih istraživanja. Sad, kada je u pitanju ova tehnologija za razvoj individualne i kolektivne svesti koja je bila primenjena u ovoj Vašingtonskoj studiji i mnogim drugim studijama, u jednoj studiji koja je na neki način bila povezana sa našom zemljom. 90. godine smo imali veliki skup svetskog mira u Poreču i taj skup i 8 drugih skupova širom sveta su izuzetno delotvorno delovali na redukciju sukoba u Libanu u periodu dok su trajali. Jedan od rezultata je preko 70% smanjena smrtnost u ratnim sukobima između zaraćenih strana. To je ogroman broj, za svega nekoliko nedelja koliko traje taj skup. Preko 60% manje ranjenih u ratnim sukobima, preko 48% manje materijalno razaranje. To su ogromni rezultati. Sad vi kad prezentirate to naučnicima, jedan broj su skloni da sa nevericom, jer je to se sukobi sa njihovom teorijskom paradigmom, da je individualna svest odvojena od onoga što mi nazivamo kolektivnom svešću, iako danas znamo da to postaje vodeća paradigma, da je svest sve šta jeste i nema ničeg drugog izvan svesti. Ali ima je to teško prihvatiti. Jedna naučnica, Carol Brown, sa jednog univerziteta u Čikagu, je radila doktorsku dizertaciju na Harvardu. Harvard je, svi znamo, jedan od nekoliko vodećih univerziteta na svetu, koji je ispitivao stavove u odnosu taj na međunarodni mirovni projekat koji je bio, koji se odnosio na ovu studiju o kojoj smo razgovarali. I postojale su dve stvari. Šta ti naučnici govore javno i šta govore anonimno. I onda je ona ukazala i citirala je svoje kolege. Jedan od njih je kazao, naučna zajednica zna da ovo funkcioniše. Međutim, za mnogi od njih ova teza je rival njihovim vlastitim projektima koji traže subvencije
I to je razlog što se oni nikada javno neće složiti sa time. I koliko god da je to možda tužno, ali ti ljudi, koliko god da su ispravni, korektni, kada primenjuju odgovarajuće metodologije u naučnim istraživanjima koje oni koriste, ne mogu da se distanciraju od svoje prirodne ljudske potrebe, da i ono čime se oni bave i ono što oni rade bude na neki način potvrđeno, istovremeno na odgovarajući način valorizirano. Jer i oni, kao i svi drugi koji radimo, bilo gde da radimo, živimo od rezultata svog rada. Ali to je jedan od ključnih razloga zašto ne svuda, ali tu i tamo ponegde postoji ta distanca, da oni znaju u sebi da to funkcioniše. Ali kako da to ja podržim kada se to direktno sukobljava sa mojim vlastitim interesom da se promovišu različiti aspekti, načini rešavanja konflikata koji se zasnivaju pre svega na pregovorima, lociranjem zajedničkog interesa i drugim objektivnim parametrima za koje se veruje da mogu da približe strane u sukobu. Hvala vam na ovo pitanju. Nema na čemu. Sada, interesuje me još nešto, a to je kako na ovu vrstu meditacije gleda pravoslavna hrišćanska crkva, odnosno praksa? To je vrlo lepo pitanje, također kao i sva ova prethodna. Ja sam duboko uveren da naša Srpska pravoslavna crkva ne zna dovoljno o tehnici transcendentalne meditacije. Ona nije upoznata sa ovih 650 naučnih istraživanja i naučna istina, objektivna naučna istina nikada ne može biti u suprotnosti sa verskim učenjem ne samo Srpske pravoslavne crkve, nego bilo koje klasične, tradicionalne religije. Samo nepoznavanje onoga šta je to može biti u osnovi nerazumevanja jednog broja našeg sveštenstva. I tu bi se možda podsjetio, to je ključno. U istoriji nauke svi znaju kako je Galileo prošao. On je zastupao Kopernikovu ideju da je Sunce centar našeg sistema, da se ne okreće Sunce oko Zemlje, već se Zemlja okreće oko sebe same i oko Sunca. I onda je Papa Urban VIII, negde se citira da je on lično prišao Galileu, bio je prijatelj, dugo su bili oni prijatelji i Galileo bio veliki naučnik koji je bio priznat u Rimu u tom vremenu ili preko svog jednog kardinala kojeg je poslao da čuje od Galilea koje je njegovo konačno mišljenje u vezi sa kretanjem Zemlje oko Sunca. Onda je Galileo kazao, evo pogledajte kroz teleskop i sami se uverite da li se Zemlja kreće oko Sunca ili obrnuto. I predlog je odbijen, ne mogu, jer ne želim da izgubim veru u učenje, u dogmatsko učenje crkve. I zato je pozivam, ima toliko pametnih i dobronamernih sveštenika i obrazovanih ljudi pre svega, to moraju biti obrazovani ljudi koji imaju dovoljno znanje iz psihologije, i ne moraju biti čak ni sveštenici, mogu biti ljudi koji su intimno vezani za našu crkvu, za vrednosti koje ona predstavlja, ljudi koji su lekari, ljudi koji su iz društvenih nauka, koji poznaju metodologiju istraživanja, da se u miru upoznaju sa istraživanjima o kojima smo mi danas govorili, a njih je deo samo. Ne možemo napraviti ništa više za očuvanje naših svetinja na Kosovu, nego da formiramo jednu grupu, barem na granici, takozvanoj administrativnoj granici
sa Kosovom, da sačuvamo naš živalj tamo i vrednosti koje smo vekovno gradili na tom području. Ja se nadam duboko da će doći do jednog tihog dijaloga, upoznavanja postupenog, nigde ne žurimo, vreme teče pa teče, i da kroz izvesno vreme možemo naći, siguran sam, zajednički jezik da bismo učinili sve što možemo za očuvanje vrednosti koje neguje Srpska pravoslavna crkva, a one su bezbrojne. I samo nešto ću vam kazati, nešto vrlo lično. Moja supruga, koja nije bila krštena kao dete, bila je učiteljica tehnike transcendentalne meditacije. Nakon nekog vremena, vi se sprijateljite sa jednim brojem svojih učenika, imate 100 ili 1000 i tako dalje, ona je pozvala sveštenika u Zrenjaninu Srpske pravoslavne crkve i svi su kršteni kao učitelji transcendentalne meditacije i kao praktikanti. Nigde se to nije objavljivalo, jer to je nešto intimno, to je lični čin. I više od bilo čega takav jedan čin svedoči o potpunoj kompatibilnosti transcendentalne meditacije i našeg verovanja. Interesantna priča to što je sveštenik rekao vašoj ženi, ali eto kad smo već kod te teme, kako vede gledaju na naših 7 svetih tajni? Venčanje, krštenje, pričest, miropomazanje i tako dalje. Da li postoji to u vedskoj praksi ili ne? Na ovakav način na koji ste vi izložili, meni nije poznato. Vede su, kao što smo kazali, 4. One predstavljaju Rig Veda, Sama Veda, Atar Veda, Jađur Veda. I to je sistem zakona prirode koji su opisani u progresivnoj elaboraciji svake od 4 Veda. One opisuju način na koji se jedinstveno polje prirodnog zakona manifestuje u svekoliku stvarnost. To jedinstveno polje vi možete nazvati Bog, možete ga nazvati svest, svest, izvor, jasno. Da, i Max Planck je o tome govorio. On je rekao, svest je za mene, on je bio duboko religiozan, i on je rekao, svest je za mene primarna. Materija je derivat svesti, ono što mi zovemo materija. To je također svest u jednom obliku svoje manifestacije. U tom smislu ja sam duboko religiozan. I meni je to potpuno blisko, i ne samo naša religija, nego u svojoj krajnjoj vrednosti religija svakog naroda, svaka velika, autentična religija koja se pojavljivala kroz vreme. Jasno. Znate, Isus je kazao, Bog će slati poslanike svim narodima. Poznaćete ih po plodovima njihovih. Dobro drveće rađa dobre plodove. I u tom smislu ja, iako sam utvrđen u religiji tradicije naroda kojima ja pripadam, zaista sam iskreno otvoren i imam duboko poštovanje prema religijama svih naroda i svih podneblja. I ako smem odatle da vas pitam, kako vi gledate na Boga i na religiju? S obzirom da se... Mislim da je to jako velika društvena vrednost i koju treba negovati. Ono što je, uvek se javlja ta asocijacija, neke religije su ponekad u nekim periodima istorije radikalnije i isključive. Naravno, to važi za svaku formu mišljenja. To važi i za nauku podjednako. Mnoga naučna otkrića su odbijana samo zato što se nisu uklapala u paradigmu vremena u kojem su nastajali. Pomenuli smo Galilea, ali nije on jedini. Setimo se Kopernikusa, setimo se Tiha Braha, setimo se toliko mnogih, toliki mnogih. Taj deo, ali to nije svojstveno religiji. To je svojstveno granicama ljudskog mišljenja. To je rezultat ograničenja našeg uma i zato je sloboda mišljenja
ne mislim samo pravo na mišljenje, nego interna, lična, unutrašnja sloboda mišljenja, razvoj svesti od ključnog značaja za progres nauke, za progres svakog pojedinca, za progres društva u celini. U tom kontekstu religija kao nega tradicionalnih vrednosti ima beskrajno važnu ulogu. I kad se to radi na jedan lep, pitom, topao, duboko ljudski, human način, religija može samo da obogati čovjeka i da ga vodi ka njegovom krajnjem ispunjenju. Jasno. Sada, s obzirom na to da se bavite izučavanjem i širenjem znanja iz Veda, da li su Vede indijske, srpske ili možda nečije treće? Jako lepo pitanje. Mislim, stvarno sam sretan što birate. Nisam očekivao to pitanje. Vede su srpske jednako koliko indijski. One su jednako indijske kao što su ruske ili kao što su makedonske ili crnogorske. One su izvan prostora i vremena. One su transcendentalne i zato ne mogu da se pripišu kao posebna vrijednost nijednom narodu, nijednom pojedincu. One su kroz vreme sačuvane više u Indiji nego bilo gde drugde, ali to ih ne čini indijskim, kao što otkriće Teslina, toliko ih je mnogo, to nisu srpska otkrića, to su otkrića jednog Srbina, ali to nisu srpska otkrića, ona pripadaju čovečanstvu, ona su univerzalna, ona su opšta i u tom smislu Vede su zajedničke. To je ne samo znanje, nego i tehnologija za razvoj života svakog pojedinca i svakog društva do njihove pune prirodne vrednosti i apsolutnog smisla zbog kojeg se mi i rađamo kao ljudska bića i kao društva, kao ljudska civilizacija na zemlji. Otuda, šta je ono, ako možete ukratko, šta je ono što vezuje Vede, pravoslavlje i možda hinduizam? To je pitanje za ljude koji se bave komplementarnim izučavanjem različitih naučnih tradicija i različitih religija. Vede, vedsko učenje, vedsko znanje, to je nauka. To nije religija. Ona nas povezuje sa našom unutrašnjošću. Ona nas povezuje sa apsolutim. Ali to su precizne tehnologije koje su nezavisne od našeg verovanja i koje nas vode tamo gde treba da nas vode ka konačnom cilju, prosvetljenju, ostvarenju svih naših ljudskih potencijala. To smo govorili ranije. Jedna od bliskosti koju ja vidim između Indije i Srbije, sećate se da je Sveti Nikolaj Vladimirović napisao jednu divnu knjigu Indijska pisma koja govori o bliskosti indijskog naroda i našeg naroda i naše religije, koliko su one suštinski bliske. Ja sam više puta bio u Indiji i ja mislim da ne postoji narod u svetu kojeg Indijci primaju toplije i lepše nego narode sa ovog podneblja. Naše kulture su toliko bliske, naravno ima beskrajno mnogo različitosti, ali ta recimo gostoljubivost koja je karakteristična za tradicionalnog srpskog seljaka i ne samo za srpskog seljaka, nego i za ljude koji žive u gradovima, to se još nije izgubilo, je prosto fascinantna. Hrana nam je dosta slična po ukusu, osim što je njihova obogaćena začinima koji se koriste u Indiji. Ja sam imao goste iz Indije, jedan vrlo obrazovan bračni par i oni su bili sretni kad smo ih u porodici našoj poslužili ručkom. Kaže, ovo je najbolja hrana koju smo jeli u Evropi, bilo gde. Kaže, toliko je slična indijskoj. Mi smo kuvali tradicionalnu, domaću hranu. Institucija slave. Mi imamo, svaka porodica ima svoju slavu. U našoj porodici to je slava Svetog Tome. Je vrlo bliska njihovoj, onome što oni imaju kao svoju slavu. Oni imaju pojedinačna božanstva, porodična
božanstva. I oni smatraju ta pojedinačna božanstva izrazom te univerzalne svesti ili tog univerzalnog božanstva koji se samo u svojim pojedinačnim kvalitetama ovaploćuje kao pojedinačni zaštitnik, pojedinačno božanstvo, pojedinačni zaštitnik moje porodici. To ide vekovima unazad, baš kao kod nas. Prenosi se sa roditelja na decu, sa oca na sina. To je vrlo, vrlo interesantno. To je jedinstveno za Srbiju i Indiju. Ima i taj slobodarski duh Indije. Nepristajanje na okupaciju. Oni su bili blizu 500 godina pod Mogulima, jednako kao i mi što smo bili blizu 500 godina pod Turcima. Ima jako mnogo sličnosti. Vi kad odete u Indiju, odmah se nekako se lepo razumete i ljudi vas prihvataju u startu. Posebno ako ste iz Beograda i posebno ako ste iz Srbije. Ja sam bio 80. godina, tamo bila je Jugoslavija cela. Ne znam koliko će se svima ovo sviđati, pogotovo u ovo vreme ideološke netrpeljivosti ponekad. Moj kolega Milija Petrović, koji je inače predsjednik Saveza za transtralnu meditaciju, imamo nekoliko sjajnih kolega učitelja ovdje u Srbiji. Bili smo u Delhiju i velike Delhi. Pitam, sretnemo jednog gospodina, lepo odelo, turban ima na glavu, dakle sikije. Pitam ga, izvinite, molim vas, gde se nalazi ulica ta i ta? Pita, šta vam treba? Ja kažem, to i to nam treba, neka institucija nam je trebala. Kaže, odakle ste vi? On kaže, a mi kažemo, iz Jugoslavije, iz Beograda. On nas pogleda i sklopi ruke ovako i pokloni se do kolena i kaže, Tito, Jugoslavija. Vi nemate predstavu koji ugled naša zemlja i dan danas Srbija i dan danas Beograd uživa u Indiji. Verovatno nigde nismo poštovani na svetu toliko koliko smo i dan danas poštovani u Indiji. Pa dobro, verujem da je tako, s obzirom da je ipak Indija malo tradicionalnija zemlja i oni još uvijek malo žive u prošlosti, tako da se sećaju i Tita i Jugoslavije. Zbog nesvrstanosti, to je ta ideja slobode, nije toliko vezano za pojedince, iako su njega poštovali, ali pre svega za taj slobodarski duh koji su Nehru i cela ta generacija koja je stvorila jedan jedinstven pokret u istoriji sveta. Odatle to veliko poštovanje prema našoj zemlji i dan danas. Da. Sada kada ste napravili paralelu između svetaca i božanstava kojima se oni mole, svaka indijska porodica. Pitate me pitanja o kojima, na koje nemam uvijek. Da, hteo sam da samo kažem da božanstva kojima se one mole su uglavnom reinkarnacija Šive. Ja to ne znam. Ja to stvarno ne znam. Nema veze, onda nećemo. To su naprosto porodične tradicije i za njih. To je isto tradicija kao kod nas. I kod njih dođe sveštenik i osvešti kuću kao i kod nas i posluže se lepa jela i dođu gosti i vrlo sve liči, podsjeća na ono što mi imamo i što činimo kada mi slavimo. U redu, onda neću vas onda pitati ovo što sam hteo, ali bih vas pitao nešto drugo, a to je po Vedama. Koja je svrha duše sa vedskog aspekta? Vraćanje izvoru. I sve tehnologije o koje smo pričali, a među njima postoji jako velik drugi broj tehnologija kao što je recimo Ayurveda, kao što su klasične yoga asane, kao što je marma terapija, kao što je terapija svetlošću dragog kamenja, kao što je pančakarma, proces detoksifikacije tela. Ima jako, jako veliki broj, kao što je vastu koji smo također pominjali, kao što je grupna praksa transtralne meditacije. Preko 20 različitih vrsta tehnologija koje sve vode ka jednom te istom celju, podupiraju jedni druge, a to je rast u višim stanjima svesti. I uporedo formiranje, stvaranje prosvetljenja unutar samog čoveka. Čovjek to sam radi.
i stvaranja nepobedivog društva na nivou zajednice kao celine. U redu. Sada, ovo što smo do sad pričali je bilo vezano za uzdizanje duha, duhovni razvoj. Sada, samo malo da se dotaknemo Ajurvede u smislu najboljeg načina života. Da. Dakle, u Indiji imamo 3 vrste doše. Kafa, Vita i Pita, je li tako? Vata, Pita, Kafa, jeste. Da. Kom tipu pripada narodi Balkana ili evropski tip, najčešće? Vata, Pita i Kafa su 3 osnovna načela biološke inteligencije koje grade svaki živi sistem. I oni su prisutni kako u čoveku, tako u drugim živim bićima, uključujući biljni svet. Vata, Pita i Kafa su prisutne i u neživnoj materiji. Oni grade ceo ovaj fizički univerzum. I Vata, Pita i Kafa su prisutni u svakom čoveku, pojedincu. Nema čoveka koji ne bi imao i Vatu, i Pitu, i Kafu. I nema naroda koji ne bi imao i Vatu, i Pitu, i Kafu. Prisutnost svake od doša, odnosno mera prisutnosti u svake od te 3 doše, varira u zavisnosti od genetskog nasliđa s jedne strane i s druge od načina života, od kvaliteta života, od ličnog razvoja kroz koje pojedinac prolazi od rođenja pa sve do kraja svog života. Ono što postoje 2 stvari. Postoji prakriti i postoji vikriti. Prakriti znači priroda, ono s čime smo rođeni. I to je zajedničko svim ljudima svuda u svetu. Svi možemo biti gotovo 100% Vata, ne možemo nikad biti zato jer imamo i Pitu i Kafu, ili možemo biti pretežno Pita, ili možemo biti pretežno Kafa, ili možemo biti takozvani dvodošni tip, Vata, Pita, Vata, Kafa, Pita, Kafa, ili možemo biti trodošni tip, neko kod koga su sve 3 doše jednako zastupljene, prirodno, i to je ukazuje na prilično visok stepen prirodne ravnoteže fiziologije uma osobe. Međutim, vikriti znači neravnoteže koje su formirane tokom života, usled načina ishrane, usled vaspitanja, usled načina života, usled kolektivnog stresa, usled ličnog stresa. Dešava se da jedna od tih doša ili sve izađu iz ravnoteže i počinju da formiraju prvo neravnoteže koje se još ne daju primetiti na nivou simptoma, već se mogu registrovati pulsnom dijagnostikom. I kroz vreme se one razvijaju do mere da se formiraju u neravnoteže koje imaju svoju simptomatologiju, u ono što nazivamo bolest. I možemo kazati generalno da su narodi Evrope ili narodi Balkana više skloni Vata neravnotežama i Pita. Šta znači Vata? Vata znači, koji to poremećaj? Pa to je poremećaj nervnog sistema koji se reflektira kao anksioznost. Anksioznost je veoma prisutna, veoma egzistencijalna nesigurnost, nesigurnost u partnere, odnosno partnerstvo, nesigurnost na poslu, nesigurnost u ambijentu društvenom u kome živimo, zbog toga što smo mi deo šire celine i to se reflektira na 101 od neravnoteža tendencija koja se ispoljava kao poremećaj Vate doše, i druga koju bih primetio se odnosi na Pita došu, a to je sklonost da se problemi rešavaju, oni se tako nikad ne mogu rešiti kroz konflikte, kroz sukobe, kroz nastojanje da se druga strana pobedi, da se potpuno skloni, da se izbriše, da se makne iz okruženja u kome mi živimo i radimo. Iako postoje tako efikasni, delotvorni modaliteti koje neprijateljstvo
pretvaraju u prijateljstvo, saradnju, zajednički život ili suživot, sklad i harmoniju na zadacima na kojima se zajedno nalazimo. I to je praktično primenjeno u mnogim firmama širom sveta u različitim periodima vremenskim, u zadnjih više od pola veka koja je tehnika transplantacije prisutna. IBM je koristio to. American Express je koristio to. Bank of America je koristio to. General Motors je to koristio. Xerox je to koristio. Švedski Ericsson je to koristio. Vlada, kanadska vlada pre 50 godina i tadašnji premijer Pierre Trudeau i kompletna njegova vlada su prošli kroz obuku transplantacije zato što je to imalo izuzetno blagotvoran učinak na funkcionisanje čitavog tima koji upravlja od samog predsjednika do administrativnih službenika. Dakle, ambijent nekoherencije, nesklada, konflikata na radnom mestu se može transformirati u ambijent harmonije, gotovo idealne harmonije, saradnje i zajedničkog progresa prema ciljima koji su zajednički i koji donose blagodeti svima koji su deo tog sistema. Šta je još što ti ljudi koji imaju problem koji ste nabrali, šta oni još mogu da urade vezano za ishranu, za fizičke vežbe i tako dalje? Vidite, vi kad dođete na konzultaciju, ajurvedsku konzultaciju, bih ovde želeo kazati da Ajurveda je jedna složenica od dve reči, jedna se zove Ajus, jedna je Ajus, druga je Veda. Ajus znači život, Veda znači znanje. Ajurveda je znanje o životu, to je znanje o celokupnom opsegu života. To nije samo medicina. Medicina je jedan važan segment Ajurvede, ali to je daleko od toga da je Ajurveda samo nauka o zdravlju. U Ajurvedi vi učite ne samo o lekovitom bilju, učite o šumama. Ono što mi zovemo šumarstvo u jednom velikom segmentu je prisutno u Ajurvedi, jer to je također živi svet koji utiče bitno, suštinski na kvalitet života celokupnog prirodnog okruženja, pa tako i nas ljudi koji smo deo tog ekosistema. Ajurveda posjeduje vrlo velika znanja i tehnologije proučavanja životinskog sveta, ono što mi zovemo veterina danas. U Ajurvedi je to sinteza, jer su svi živi sistemi izraz vate, pite i kafe koji su univerzalno prisutni u svemu što je egzistira, pa tako i u živoj prirodi. Ajurveda se bavi također i etikom. Ona povezuje mnoge neravnoteže u životu čoveka sa etičnim, odnosno neetičnim ponašanjem. Ona ukazuje i preporučuje društvo blagorodnih ljudi, društvo za naše vlastito zdravlje, za naše vlastito dobro, ljudi koji su pobožni, ali iskreno pobožni. Ne govorimo i to stvarno ne treba izjednačavati, pobožnost i ono što mi zovemo bogomoljcima, jel? Na neki način pežorativno, gde su ljudi gotovo žive u nekom svom autističnom svetu, u strahu od svega i svakoga, pa se eto mole Bogu da bi spasili sebe, bez iskrene radosti, bez iskrenog uživanja u tom činu odnosa prema božanskom, prema toj najvišoj, najdragocenijoj reči u celokupnom ljudskom repertuaru, rečniku. Preporučuje rutine dnevne koje nas usklađuju sa evolucionom snagom prirodnog zakona. Ako je reč o ishrani, vi dolazite na konzultaciju ili kod savjetnika za Ajurvedu ili kod lekara za Ajurvedu. Lekar će se pre svega brinuti za
vašu fiziologiju, za vašu svest, za neravnoteže u našem mentalnom i fizičkom statusu, dati odgovarajuće preporuke u cilju ispravljanja tih neravnoteža. Savjetnik za Ajurvedu će se baviti svim ovim nemedicinskim stvarima i uputiti vas u način života koji je blagodaran za vaš život i rast i koji će se voditi ka višim stanjima svesti. Lekar će se baviti zdravljem na ovom prvom nivou i mentalnom također, ali rast prema višim stanjima svesti, to će ostati za učitelje transcendentalne meditacije i savjetnike za Ajurvedu koji se bave podizanjem kvalitete života koja treba da kulminira na kraju u punoj samorealizaciji. I on vas prati tokom vremena. Lekar vas prati dotle dok se ne isceli, dok čovjek ne ozori, otprilike se tu zaustavlja. Sve ove druge vrednosti, uključujući vastu, arhitekturu, sve to što prati i što je također deo Ajurvede, to je na savjetniku za Ajurvedu. Dakle, rešenje nije jednostavno i ne može biti uprošćeno, nego podrazumeva pristupe... Potpuno personalizovan pristup i multidisciplinaran pristup. Jasno. I evo, gospodine Čičiću, za kraj, u tokom emisije ste rekli da i vašu poruku za predsjednika Vučića po pitanju rešavanja kosmetskog pitanja i drugih nekih političkih pitanja, a ja bih vas sad za kraj pitao koju poruku vi imate i za naše gledalce? Odite na sajt, da je tm.rs, tamo ćete saznati mnogo više o tehnici transcendentalne meditacije nego što smo danas ovde razgovarali, i naći ćete listu svih učitelja transcendentalne meditacije u Srbiji, ima nas 60-ak, i izaberite onoga koji im se najviše sviđa. Svi mi izračimo na neki način kroz fotografiju, na neki način odišemo našom unutrašnjosti, i tamo ima jako velik broj ljudi, od učitelja, od sasvim mladih do ovih u poznim godinama. Svi su jednako kvalifikovani, svi su jednako stručni. Tu ćete naći i gospodina Dejana Berbatovića, koji je bio gost vaše emisije više puta. On je nacionalni direktor pokreta za transcendentalnu meditaciju u Srbiji. Naći ćete gospodina Miliju Petrovića, koji je predsjednik Saveza za transcendentalnu meditaciju. Naći ćete i Mariju. Tako je. Da ih ne nabrajamo, da. Gospodin Čičiću, hvala vam još jedan put što ste bili naš gost. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Poštovani gledalci, bio je to gospodin Branko Čičić. Nadam se da ste uživali i naučili nešto danas. Vidimo se uskoro u još jednom izdanju naše emisije. Srdačan pozdrav, prijatno i doviđenja.